Shampoo della Quando e va guardando come la sarà verso che risolve questa jika dibangun dalam yang dia masuk Durante a tempo história da Moros, Durante Moros Varadisa, Durante Iranpur, Durante Moros Usapayasa, Durante Moros Fitna Samudera Kawasan Moros Samudera Moros Jiri Varadisa. Sabar garis bawah ayo dia berlalu. Usaha garis tugas bawah. Dewasa kita menjadi apa? Ya dewasa kita menjadi. Ya orang itu berjaga dewasa. Berlaku sesuatu. Ya dewasa dewasa tinggi. Dewa Shingasana ini kamu mereka karena juga seperti kalian agar dia besok yang
Quando esce fuori una nuova persona, di sicuro, la sua credito, la sua credito, la sua credito, nelle chiese. Se tu conosco la cosa si può avere, che questo sia, ma non passare sopra. Mas, eu disse, a minha voz é pessoa. Se você pode ser isso, pode ir por isso, pode ir para trás, pode ir para isso. Falar para o nosso povo, tudo para ele, o que Jesus ama, o coração. O que Deus já te dá no coração. Olha, nem explicar. Yang itu sebagai dalam kita kita apa solusi apa sahaja bersebar Haleluya 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 and also terima kasih dalam segala sesuatu kita boleh bersekolah ini bersama mata Tuhan masalah and so as one of the closely. Doamne, somos general. आपका देवान वेद आणि आपल्या वर्ष ouvir que vocês falou ini bodi ya वर्षाची और वर्षाची इसाती जितना अकेले करून होते अकेले करून साधना आमचे इथे गोबरे पण आहे हे बरे काम करू शकते नाही व्यवसायात आपल्या बरे काम केले आज किती म्हणून घेण्याची आपल्या भगवंताला निवास करायची तिला बसव निवास करायची किती व्यवसाय माझ्या कुटुंबात कुठल्या ध्यानाने बोलतोय माझ्या कासाची किती विश्वास केली माझ्या घराच्या दोघेजणी मला केली माझ्या भावाला सर्व्हिस असती एक सर्व्हिस दिली गोबी गेलो आता सकाळ बारीक उसळी लागली आम्हाला देवाला सापडला नाही देव सुरू करायला सुरू केलं थँक्यू लॉर्ड
shall find that God will know His Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yang Yesus Lord God kami beri semua mandat dan semua. Kita main berdua. Yang main berdua itu siapa? Kita masuk. Aku juga begitu. Dan ini soal शुरुआती भावना दादा चंद्रनाथ उन्हें बोलांडा कितनी जना पैगाम से बोल गई आइस संसार दिना कोई उठानी कांचे ऑरेंज देवान मानो praise the Lord. Hallelujah. 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 Ya संसार Lord kami ayat saja. Orang orang Evolve sedang 24 orang. Orang ada lagi dewasa Ambil kata Egan sedang ambil juri dewasa dan dewasa juri sultan orang pembinaan ambil syukur mana ada di solusi kita pasal ini 20 soal seorang yang mampu tersadarkan. Nice. Onde Jesus amava. São só olhar na luta sanada. Aqui só yang berkata. Itu atas keluarga. Jesus akan mulai kita. Jesus akan tegur kita. Kalau yang bangsa ini boleh kita. Akan orang terus masih ada semuanya. Kita suka pada Allah. Ini soal bukan dunia yang jadi suka perkara dalam Islam. Karena ini sangat kuat pada dalam bukan zaman ini. Kata visi dalam ini sangat pada zaman. Kalau semua orang sangat sama. Dewan sebab itu asal sebab. Asal pernah disebut pernah diangkat nama benar. Asal karena sebab benar disebut benar yang sama. Asal ini dewan saksi pada kita. Dewan saksi imam sih. Ini angka yang praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hamsi jadi bukan jadi negara si bola jalan besar. Dewasa sih berarti sebagai yang dewasa siapa kita akan ini. Kalau civic dewasa civic sewa tadi. Kalau sekarang dunia masih dunia lebih bawah. Para lograr संस्कार समझ लो भविष्य में कोई विशेष जवाब नहीं जाएगा पसंद जितना कोर्स संस्तो पसंद करना तो बहुत समझ सालो अगर नहीं तो ना तो शांति सोच को दोस्तों बाबा जवान खास Hallelujah, Hallelujah. Orang sekarang korup sekali. Civic nasi. Orang sekarang solo. Orang solo tornado bisa bersama. Bisa jadi mana kita. Kamu bersama. Kamu bersama. Yang jelas harus kita praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. God
Revelation chapter 5 verse 18. Will the singer will she pass always over portray over Santa. Kunci polisi itu masuk lewat Sombre berapa? Ais seperti ini dong naiknya masuk. Dewa juga akan lihat. Masuk di dalam. Bahkan juga akan santau yang lain. Bahkan juga akan santau.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दुसऱ्या शिकवणीमुळे ते डोळे समोर असतात. तुझी नोंद दुसऱ्याची मान तुझे गाची स्वामी दुसऱ्याची प्रेरणाय असं त्यांचे होईल नाही. दुसऱ्याच्या कानामध्ये वाटा तुला कवळा तुमच्या डोळ्यांनी ते कानात वाटा तुझ्या संकटाची वाटा जो आहेस त्या कोविला बरोबर करायचा. रेवॉर्डचा जाय गावांनी दुसऱ्याची वाईट करते. याची मी त्यामुळे शिकती स्वामी सोळी वर्ष सांगत जी शब्द देवा 6 जीवला विश्वास साधो होता पुरा होता है. याची मी यावर सांगितलं आणि ते काम केलं. This is the gospel programs of God. Either way eyes या पाता इथला ऐसे बोलता करना नहीं सकता. जिल बेरकान दे या कहानी की तरह पॉडी दूसरे को ग्रो करना है तो करून देवा मार्ग को पाने से पॉइंट को सोना नाकुम जाने कितना लाना है ये सोना Sermancakala Jaiman Kuantari Ila Vaino Jabiyola Mataman Kuantari. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ila Vaino Devasuga Doso Vainakana Jana Devasuga Tananya Karsa Vela Jana Jiri Bodota. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ante kali bahwa Sherman Sultan adalah seorang sahabat kota yang orang seorang dan lalu ini orang seorang Ajis Mata Ayukan Sani Ayusi jadi bagi orang sebuah orang ayam ya orang jadi polisi sampai akikul apa yang boleh dokter dikaris ini boleh bawa mereka. जब वो सब के लिए कुछ होता है, जिल्द के लिए सांस होता है वो सांस। मशीन होने की बात है। तो सब सांस को किसी की सुबह को जब वो सब में पास आते हैं। बड़ी उत्साह से सांस चला माता को जो प्रोग्राम part of that social people have lost sense of sin as part of the national apalagi kita pasti harus sadar kita pasti masuk pada pasti kita pasti untuk baik untuk sama ini semua aja kuasa rondo muslim berdina boleh mensaksi kita seperti itu. Proses dalam itu ibadah kontribusi dosa. Baik punya kehidupan suami istri, anak orang macam apa yang saya lakukan. Jadi harus problem itu lain kita bersama dia. Resist problem itu. Jadi bahasa baik dan important. जगवाची कोई आविष्कार वाले और संताजी चक्रवात वस्वे गवर्तारने दिखावा कभी सुवाकी जीवन संतारने दाता तासो संपूर्ण पूरा रिजर्व हालेलुया हालेलुया बाटो बाटो वस्तु संता मानसिक ada lagi awal berisai dan patah lagi macam sini macam mana macam karisan baik doa yang macam apa ni paling baik dengan panci macam dari awal satu nak berisai ni mana awal ya patah sudah dari sudah
या मुझे पाने के साथ में कौन मान रहे हैं और सब क्या कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें पाए का शब्द का जिस स्वाद देगा James Ephesians chapter 4 verse 26 Dalam pasal ini Yesus berkata kepada Tuhan kalau berada di Ya वो सब bisa होगा bisa sih berjalan melalui yoga sesuatu yang dalam karena kisah hal yang nanti jawab saya Indonesia itu ya sosial media dari YouTube, Twitter, Facebook, Facebook ya WhatsApp, sosial satu lagi dari mana Budaya WhatsApp saya kenal dengan kowe lagi baiklah आणि या प्रकारचे आईस तुझ्या श्रीकांत बाई को Silakan kita. Tuhan yang positif kita. Yang jadi kita sana positif yang apa dari itu Tuhan. Ya wasa, yang kita sana ini positif satu ini mana. Sebaliknya dalam syukur yang doa pada akan Allah itu yang kita itu. Ayat bicara dilindungi bangsa kita itu. Yang boleh sadar ayat sama kamu itu. Our skill, our skill Kristo. Maka juga kamu our skill. Yang boleh sadar soal alat yang sulit dia. Lain kali alam berpasti kita ada. Insyaallah saya kita sedia.
Wykończywszy podmysł dla Krista opiekuje uwiązano. Portland dzieci obrane, portland. Na portland, na baik dari sandal, portland. Koई saudara itu, paling saudara. Jejer dan lagi, Kristo. Haleluya. Jalannya seperti berseperti. Juga Prophet jalannya seperti berseperti. Ini Lord ini, ini Lord ini. Itu service orang yang pekoni itu. And service orang yang server itu, Kristo. Haleluya, haleluya. Sorry to Yesus. Lewat sahabat pekoni itu. Dia masih cinta di bawah kita saya cinta di Allah Subhanahu. Ini dunia mana cinta syaitan, bukan boleh. Kira wasa habis mana juga dia. Panasnya berdoa, panasnya berdoa, bagaimana rasa berdoa. Haleluya, haleluya. Rasa berdoa ini asal. Haleluya, haleluya. Berdoa manusia, jangan lupa berdoa. Manusia juga bosan, karena sangat doa yang berdoa. Ya bosan, boros sama manusia, berdoa manusia. Mana tahu? Boleh kita di mana? Jadi kita akan Misalnya Allah sabda yang dan Dewa seperti menandakan ujian boleh mau. Ada yang bangun ais semasa juga menandakan dalam itu bawa itu usko punya sabar yang berbeda sekolah tadi itu sangat untuk sekolah Dewa selesai. Sobre संस्था का देखने वाला क्लास जो ये बड़ा जगह का हमारा चांस या के बहुत सारे नजदीक सोर्स जो सोका जो बड़े बड़ा प्रेसलो हालेलुया हालेलुया देवा का दिया क्या बड़े काम terus obey waktu sebab orang अब जगह का पड़ा है no porta di sopri primonino e non porta da io atau sama dengan ayat dijadikan pada sebagai saya pun materi dari sorsa ayat masuk ke seluruh daerah masuk ke seluruh daerah bersama teman itu masuk ke seluruh kalau teman itu mereka bersedar dengan dalam dua satu rasa kuasa dalam apa paling surat sedang bermanfaat. Obrais, ini satu manfaat. Jadi itu semangat ini, kami mari dalam manfaat. Orang semua orang berkontestan, jadi surat siapa yang buat presiden. Haleluya, haleluya. Bola semua kalpa, kota, kata Dubai, Saudi. Bagaimana orang siapa sudah bawa, bodi siapa bawa sah, ini orang apa? Tengah kursi, presiden. Amsbauna global hub, juga Australia, USA. Juga sampai ke Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat suram saya. Sungguh jauh dalam. Kami berada dalam juga hal yang benar.
Haleluya. Lewat segala selisih antara jadi kebun sudah mulai ini dengan kebun. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Dan Dewa Saudara Saudara kita berdiri sombong ini. Jadi mana yang kita sedari untuk kita berani. Kalau Dewa Saudara sering ada untuk kita berani. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Dewa Saudara kita berdoa supaya kita amin. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Benar. Dewa Saudara masih kita soal yang important. Dewa Saudara masih kita Dewa Saudara masih. Dewa Saudara kita Saudara. Bapa Saudara. Budi Saudara. Sandai Saudara. Sanewala Saudara. Viveka Saudara. Kuvita Napa agar kita boleh baik-baik yang berdoa. Praise the Lord. Haleluya. Ya Allah, saya boleh bangga. Jadi kita sekali terus kasih adalah sampai satu orang itu sesuai saya. Ini kalau bilang jadi sampai menghidupkan dia. Dan mulai yang menghidupkan mengal dia menghidupkan
और हमारे के साथ में उनके साथ में साथ साथ हमारे साथ में जवान साथ की नारी का सरकार लेगा आशी बड़ी होगी आदमी साथ आपका जवान करने कोई उसमाना करना जवान साथ वाली शाबाश होगी बड़े नर्सिंग हमारे एमबीबीएस सोच के Soalnya dia menyebar banyak satu orang kelas. Jadi malah dia bawa jawab tahu ni mau sekarang ini kan. Ada surat di jawab tahu ni. Apa yang boleh di jawab. Ada orang yang di jawab. Kalau yang begini macam di jawab. Soalnya jawab tak selain jangan suka sendiri lagi, jangan suka isi jalan dalam kehidupan. Bukan dengan suka ini. Orang maha bagi sesuatu yang itu yang pantas untuk kita. Saya jadi orang ini, Jesus. Jadi ada soal ini jangan takut. Robot jangan maksa orang yang berbeda. Jangan maksa orang yang berbeda. Ingat siapa orang yang baik asal disokai itu kenal itu, jadi soal. Tapi mana soal? Nak beri soal. Soal yang kita nak. O vislash francesi impediti dao uguale sono in grado di generare o bonito così
Perbankan yang boleh nanti bangun hujan amat di Papua. Jadi hujan nanti masuk Papua.
So here we are, yeah. So what they coming in here, yeah. 829, page number 15. 829, page number 15.
pagkakita ang muling yoga. Bapa Syekh, Putra Syekh, Pavitra Syekh Nabi. Amin. Surya Krista Syekh Gurva, Deva Somok, Ani Pavitra Syekh Mo, Tumse Sobe Asu. Moga kau beri, ai kovis soba, tin kono sembolota. Koile swate, ai taki kovis soba, sogasan, bagun Maria, deva manichi, babaji koro sembolota. Maria, devachi mata, in amsham Kristi janmache, babatache yeso. He babatache sata, ami, sonzum, manu giu, ani tisran korborun, rojeche. This Father, I promise Baba, wish Shanti Ji, Samurata. All these are Samsaran, Shanti Pasot, Magu, आणि आम्ही समाजात शांती हाताळायला घेऊन जाऊन आपापल्या आसामोर उदास करता. तिसरे स्वाते आज 2024 या नव्या वर्षात आम्ही प्रवेश करतो. तो तिन्ही बंधू मनात धरून आजच्या दिवसात आम्ही हा विषय काढला. Maria, Deva Motherचे विनोदने नव्या वर्षात बालकाची शांती अनुभवूया. भाग्यवंत मारिया, देवाची माता, हे बाबाचे स्वर समजून आणि तिच्या मोगात आम्ही वागलो. तसेच बालकाची शांती आमच्या कुटुंबात, समाजात आमका बाबा जाऊन आणि शेती या नव्या वर्षात देवाचा आशीर्वाद दूर एका कुटुंबाच्या बांधाचे बोलून नेहमीचे भेटेन आम्ही मागूया. आणि पवित्र सजलेले करणे भगवान दर्शन सांगते लगे किरण रित्या निवडल्याची आणि आकाश लोकसने आम्हाला मागते. सोम्याची कुर्सार पडना तुवें तुझी आवय आमची आवय करून दिली. पूण माये आमचे माय थोडे फावटी मान दिवन तिच्या मोगात वाडोवन तिचे शेगून आपणावून आमी चुकल्या. आमकां बगोस सोम्या काकूको क्रिस्ताचे दूत तूं म्हणटाय शांती कोरता ती सुवारी. थोडे फावटी आमी शांतीचे दूत जावचे सुवाते आमी राग द्वेषाचो उजो घातला. देवा आनी मनशांमध्ये सदां शांती करून आमी चुकल्या. आमकां बगोस क्रिस्ता काकूको सोम्याचे दूत गेल्ल्या वर्सा तुवें साबार भासांनी तुजो आशिर्वाद आमचेर घातलाय. पूण आमी उपकारीक दिवाशी म्हूण तुजें सगळें दाखोवन चुकल्या. आमकां बगोस सोम्या काकूको सोद वेदांती व आमची कागद करून आणि आमची पाप सोद आमकां सासनच्या श्रीकार भाऊ हे नवे वर्सा भितर सद्या बाबा तुका पवित्र आत्म्याक आदार दिवन मोहिमा गावया. Soul
क्रेडिट कार्ड दोस्तों जब आपने शिकायत और शेयर करते हैं जब साक्षी बात मांगिया ऐसा कार्ड दोस्तों बात समझता के polisi dewa saksi bar magia jadi disiplin dewa kimwasa jadi dewa saksi bar magia biar kendiri sanjaya ke kendiri selalu semudah dewa takut dan suara itu magia yang bisa semada berta dewa sendiri kembali jadi dewa saksi bar magia ada semua ini saya bahwa bahwa semudah Tuhan sebagai seorang jaga wajah dengan segala pandangan dunia dan pandangan di kontestan sekolah lagi pandangan bagi luka kontestan banyak-banyak ampuni banyak-banyak cinta dan cinta ya warsa dawi balisi dokter dia kurcina MBBS exam kurcina engineering exam kurcina sok kata pada malam passport cinta tidak nasusra egawan pilih kan pilih sama kelas tidak ada sama Majapahit sebuah pembicaraan tentang sebuah kita sebuah institusi besar perubahan jadi saksi pada kawan saya yang mesti sebuah pembicaraan tentang saksi pada orang private sector kursi kemarin tentang saksi pada orang kepada dunia mana orang berpikir sama dan orang yang tahu santai bodohnya lebih sedang proses sebuah dan disahkan pada bahan kalau dengan tapi korban ya Lord segala saya tahu sangat ya Lord sangat kebatan sangat ya karena cinta dari saksi bapa ya kamu sih dari saksi bapa ya kamu bawa kita semua yang kita sudah sangat puri lagi hanya baru kita yang sangat sesuai ya kamu coba ikut malam yang sangat saksi bapa ya kamu punya malam yang sangat yang pun kalau tadi malam motivasi kata pun Ekawan pun dengan jelas yang beri suara ini, beri semua yang bangga sebuah untuk masih berkosong ini, sambil ini cuma satu tiga ini. Ekawan juga cuma satu tiga berbuatnya, terus satu tiga berbuatnya. Anak busuk berbusuk, terus masih dewasa kalian dalam desa inilah perantara magia, perhatian. देवा आमच्या स्वर्गीय बाबा देवाग्योन मानेशे आत्मार्पण पडाले करून मनशाला सासय सुखाचे इनाम दिले तिजे दिवशी तुझा खूप चिका सर्व स्थानात आमच्या मध्ये आलो तो दिवशी मानेशे विनोदी दुरेका मनशाक जेसू अंताचो संतोष मिळो हे मागता आमच्या सगळ्यांच्या पुता क्रिस्ता होती तो प्रदीप चिसोले पवित्र आत्मेच्या एकपणा जिएगा राजोड होईगा शास्त्राच्या संस्थान लोकमतीच्या पुस्तका वेळे वाचता सर्वेश्वरान मोदेशाकडे उलोवन ताका बोलले आरोना आताच्या पुताकडे अशें उलय इस्रायलाच्या पुता धुवाचे आशीर्वाद जालो जाणवचो तुम्ही ताका म्हणटले सर्वेश्वर तुझे आशीर्वाद घालू आनी तुका सांबाळू सर्वेश्वर आपल्या मुखामलाचो कोलगोल तुझेर घालू आनी तुका प्रसन्न जावं सर्वेश्वर आपल्या मुखामल तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं हे पयलीं इस्रायलाच्या भुतांचे ताचे नांव कास्तले आनी हांव ताचेर आशीर्वाद घालतलो देवाचें उतर आयकल्ल्या देवाक शोभता आमचो जबाब ही खोली जावंक जातली Kurva
Valeu Paulo, galesi karam boyele şile vermesi. Babam dedi. Nemoro kaal bodola uran, devam आपल्याला दाव घालून दिलो. तो एक ओसो एक जन्म होतो. सुमती काळ जन्म होतो. आणि सुमती काळ असल्यान सुटका दिवची खातीर आणि आमकां देवाची आपणाय वरी बोलणी करचे खातीर तो आयलो. तुम्ही पुतू म्हणटा आबा बाबा असो उलो मारलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमच्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटकूच दायज केला. देवाचें उतरलें. आणि गोळ्यांनी त्यांना सांगितली खबर ऐकून सुखी शांत आणि मारिया सोपे वस्तू आपल्या काळजात दळून सांभाळतात आणि आपण सावळे कशें सोपे आयकल्या आनी पडले उपरांत देवाची गोडवी आनी वाखाणी करीत कोणी परत बाळकांची सेवा करून 8 दीस भोंवतोच तो आपली आवडीच्या दुसऱ्यान समोरच्या देवतान सांगणी कशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ कोटो देवा कमी वागणटा निर्वासा त्या देवान त्या नव्या वर्सा आमकां निरोध रायलो 2024 बघणं आयज उद्देश वयल्यान तेच आनी कांय सांगप तेच दोन परवांगी देसान व्हडली गरजेची आयज व्हडले प्रवासान फकत गरजेची ना कित्याक आयज याके वरोस पवित्र सभा देवाची मातशी परब समोर करून आमकां भुरग्यांक सैम्याच्या हातान घालता. परवांगी देसान व्हडली ही कोरी व्हडली सादो दोगाको दोन ल्हान भुरगीं सदांच तीच करतालीं मागणी करतालीं. तांगेर गोड भासो त्या गोड सोशियोन एक 7 वर्सांची भुरगीं आनी दुसरी 4 वर्सांची भुरगीं सदांच मागणी करतालीं
आणि तो एक सोबीत सुंदर वस्तू घेतला आणि लहान भुरग्याक खेळटा आणि भुरग्याक वळटा आणि एक व्हडली बॉडी बॉल मारून घरा वचून सांगता ही वस्तू न्ही सोबीत वस्तू आयली आणि म्हजी बॉडी चोर केली किडनॅप केली ल्हान भुरगें घालून जावंक मेळटा 3 दीस जावन भुरग्याचें खबर आसता 3 दीस जाले भुरगें खंय आहा कितें जालें कांय खबर ना 3 दीस जाले उपरांत हे ल्हान भुरगें दाराशी उबें रावता आनी मागीर त्या भुरग्याक विचारता बाय तूं खंय गेल्लें ह्या सोबीत सुंदर वस्तूंनी म्हाका एक सुवातेर व्हेलें म्हाका स्वीट्स दिले आनी एक ल्हान सुकूलो पाडो म्हज्या कांगेक दिलो हांवें ताका खेळयलो आनी आयज हांव परत घरा आनी हे ल्हान सुकल्या भुरग्याचें आयकून नित्याच क्रिस्ती भावार्था भितर सरली ताची मान पाय धावी पासून त्या काळार पारोगी देसान जेजूत संस्थेचो पाद्री आसलो ते पाद्री खबर सांगता आनी हो पाद्री सेंट लुईस डी मॉन्टफोर्ट आतां खबर सांगून ते वस्तू घेवन साबीक मान बाबडो तेच मागणी घेवन आयज आमी गावता आनी ताका 1215 ह्या वर्सा कोण भाशेन सेंट डॉमिनिक हाका तेरेसाचें कोण सैन्याच्या सर्विमॅनाच्या हातांत दिलें बाबडो त्या काळार आल्पिजन्स हे हेरेटिक्स आसले हे वायट शिकयताले आनी त्या काळार मागीर दोनी झगडून कसो रावतालो आनी तुळस ह्या देसान पळयतात आपल्या आंगार प्राशीत करता मागणी करता घडवण करता आनी ह्या जी भावार्थाची आड शिकयताल्या तांकां नव्यान मार्ग हाडून आपल्या आंगार त्रास करूंक येता कांयच जायना आनी कांयच जायना तेन्ना एक वस्तू ह्या सांत भुमिका शब्दान येता आनी सांत भुमीक म्हणटा तुका हांवें कितें त्रास काडले आजुनूय जीव बोगलो ना ह्या मागता त्या मनशाची आनी साठी मागीर सांगता म्हाज्या भुमिका तेंचेर सोडटलो जें म्हणटा आमी तेस दिता आनी तेस दिता बाबडो धामी गांवी वचून त्या एका कॅथेड्रलान म्हाज्या दोनी भितर सोडटा काटो आसता लोक एकठांय जाता आनी तेसाचे मागणी सुरवात जाता आनी तेसाच्या मागण्याक एक पोरबी येता बाबा आयज ह्या नव्या वर्सा आमची जिवीत कांयच न्हय तेसाच्या हातांत आमी सैन्याच्या हातांत आमी जिवीत घालता ह्या 365 डेज हांव तेस करतलो हांव मागणी करतलो आनी आयच्या दोन वर्सां आशिर्वाद सो वेचून दिवन तुजेर आशिर्वाद घालून तुका बरी भलायकी सांबाळून तुका शांती दिवन बाबा तेच तें करता तेच गोराब्याक आशिर्वाद हाडटा त्या सगळी गोराब्याक शांती येता त्या सगळी एक वोट येता बोगसण येता मोग वाडटा आनी ह्या वरवीं मोगाचें येवपाक पास फील जाता तेसाची मागणी हांव करूया म्हज्या आखरी जिवितांत बाबडो हांवें एक गेल्लो घेतलो 2006 वर्सा हांव ह्या दिसा तुकांनी 25 त्या मेरेन त्या पवित्र आदाराचेर आख्खो तेस म्हणल्यार आख्खे 20 तारखेला बरोबर हांव एमिसाची भेटीची सगळी करता म्हज्या आख्खेची सैन्याच्या हातांत बोट केल्लो आसा म्हणटकूच जेन्ना सारी माय आसा थंय देंवचार जाता देवचाची पोतरी फडफडटा तेसाचे हातयार बाबडो वायटाची पोतरी मोडटा आनी जेन्ना बाबडो घरांत केस करता तेन्ना एक पावट वाळटो त्या कुटुंबाक ताच्या जिवाक मारून घालता तेसाची पोतरी मनीस जाता तेन्ना वायटाची शक्ती वाडटा आनी त्या खातीर दुसऱ्या वर्सान बाकी पावल जालेसर म्हणटा निगो काळ भलो तेन्ना एक वस्तू वरवीं सोडवणाक आमकां मेळ्ळो कोण ती वस्तू सादी मान तेची वरवीं तिच्या वैकाराक लागून आमकां सोडवणाक मेळ्ळो आनी ती एक वय म्हणटा देखून देवा शेवचून फुडें गेली तेसाची मागणी कितें करता तेसाची मागणी
तुझे आख्खे जिल्हे समर्पण करता जी भाशी सायबीमान आपुशी देवाशासन करते आणि लोकांची पडपड कोई आदसरा 20 आणि 8 कोई बने या सदस्य सातो जांभूळ समूहच्या उठाप्रमाणे जेन्ना बायला केस करता आख्खे समर्पण आम्ही सायबीमान शासनाच्या देवा लोकांच्या एवढं समर्पण आम्ही सुरुवात करता त्याला ज्ञान करता आणि आख्या वर्षा किती आमकां लावता तें आमी सवरना पण जेन्ना म्हजी माय म्हाका सांगता आसता म्हाका ज्ञान ना म्हजी माय म्हाका राखतली म्हाका सांबाळटली केस करून मागणें करून तें सांगता राखतलें आनी बाबा शेवटाक शिकवतना हांगासर एक ओड आमकां मेळटा सायबीमाय आपल्या काळजांत ह्यो वस्तू वांटून दवरताली ह्या आख्या वर्सा बाबा आमकां संतोश मेळटलो आनी त्या खातीर आमकां संतोश सेलिब्रेट करता आमची कशी शाळा आमकां ह्या वर्सा दूख मेळटलो एक भाशेन जेजू आमचे खातीर कोस जाल्या हे कोस आमी व्हरतले तेन्ना आमी कितें करतले ह्या कोसांतल्यान जेचे पोटान जावं हे कोस आमी फुडें व्हरतले ह्या कोसांतूच आमची समजें ना थंय आमकां वयर वयर आसतात मोहिमाय रावता हे कोस व्हरतलो ह्या वर्सा हे देवाचे मोहिमे खातीर व्हरतलो त्या खातीर बागेलबाग वांगडालो आठ्या अवेसरान व्हरपा वेळी पयलीं आमकां म्हणटा जे आमी आमच्या जिवितांत कोस व्हरता आनी जी मोहिमा रावता त्या मोहिमेक सोड करूंक जायना म्हणून शेवट आयज एक हांव गीत वेगवेगळ्या हांव पेश करतलो हांव मागणी करतलो म्हजे माय हांव सगळ्यांक हांव एकवटान शेरतलो म्हजी माय आसा थंय पावलो वायटाची पत्नी ना आनी त्या खातीर ह्या वर्सा गमान कडेन जालो तितकें म्हणा हांव सकयल घालून पावलो एक हांव कोणूय तुमचे घालून दवरता ही कोणूय अशी आसा बाबडो आमी टेस्ट करता तेन्ना आंच पडलो आमचो गार्डन नेचर आमच्या उसरी वाटेक रावता आनी उसरी वाटेक जितली नवांकरी म्हणटात तितली नवांकरी घेवन आंच पडलो सायबीमायच्या माताका ताका एक रोज म्हणटा रोज तिच्या माताका दवरता आनी वायटो खंय आसा वायटो दादाक रावता जी नवांकडेन आमी एटेन्शन दिनासतना तेच म्हणटा की जिगोय जिखतालो आनी आपल्याच्या वाटेक रावता आनी ती मातसो बाबडो ही नवांकडी इफेक्टीव जायना त्या खातीर म्हाका ते सोदना दान म्हणटा एकूच दीन ह्या वर्सा हांव येता म्हणल्यार पेसाच्या मागण्यांतल्यान हांव सायबीमान शासनान म्हजें जिवीत घातलो आनी आख्खे वर्सा तिच्या हाताक धरून हे जिवीताचें फावंडेशन चडटलो दूख येतलें कोस येतलें वाटेर येतलें ह्यांना म्हजी माय म्हज्या संगात आसा आनी त्या खातीर बाबडो ह्या ते वर्सा आय 365 days हांव फेस करतलो म्हज्या घरांतल्यान म्हज्या खासगी जिवितांत आनी ह्या कॅन्सरच्या मागण्यांतल्यान ह्या वर्सां कितें रावता तें हांव सगळें पुरो करून म्हाका बोड मेळटलें प्लीज सायबीन बरें घालून नवे वर्स सुरवात करतना तुज्या हाताक ह्या जिविताची वाट करता म्हजें लौकीक जिवीत म्हजें काजारी जिवीत म्हजें आपलीपण म्हजें धार्मीक जिवीत म्हजें आंकवारपणाचें जिवीत हें सगळें तुज्या हातांतल्यान हांव देवाच्या हातांत वरोस करता तरी सुद्दां एलिसाचे देवी म्हाका तोंडांतल्यान मागली Sugri Rabbi, Sotmanta Deva, Sotmanta Baba, Sotmanta Visharusra, Adilisa, Jaya Jasmina, Govikan Yogi Solo, Apollo Vikan Solo, also the Harapakosasli, Nagakusa Solo, Melon Taranilo, Domingo, this is the Sunday devotion Solo, Sorga Solo, Sotmita, Sotmita, Dengan Simon Sri Pedro, Sotmanta Vikramakia, Maliko Sri, Baptist Center, Baptist Center, Precision Report, Sanjay Amin, Babatna Bapak Suram Jepur Sanmati, Aku Sabah Sushi Babatna Angolia. पोविसुरीच्या फुडारापासून थांबुया आमच्या पोविसुरीच्या फुडारांनी क्रिस्ती भगताच्या स्वताची खोल समजणी आपल्या हातांत गाठले पोशी घेवन आनी पोविसुरी कडल्यान
पयस गेल्या भाव भयणी लागीं हाडून ते भाऊ बापाशी दिवपाक ताका मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून दिसपी फुडाऱ्यांनी सोम्याचे दिवशे शिकवणी प्रमाणे चलून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने देत जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. संवसारांत शांती पासत मागुया. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जोमी पयस करून संवसारांत शांती हाडुले निर्णय घेवन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या पासून मागुया. नव्या वर्सात प्रवेश करतना मारिया माय भाशेन आमी देवाचेर आमचो बाबाय दवरून आनी ह्या नव्या वर्सात देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर पडून आमचे खातीर बाबा लागीं मागुया. आमच्या पांच खोपेलां पासत मागुया. देवा माता मारिया आपल्या संवसाराची आवय सगळ्या पासत ती विनोदी करता. आमच्या खोपेलावान मायेन सदांच आपल्या माता काल राखून आनी सांबाळून आपले पोरचेर बाबाटाच्या मार्गार चलोवन ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याच्या तोंडार दवरून सायबी माय फुडें घालून बापा लागीं ताका कृपा मागुया. Revelation chapter 21 verse 4 to 5. युद्रांगोश म्हणटा आदले सगोड सवन गेली सगळे उत्सव आमी नवे करता. ह्या वर्सा बाबा सारके नवेपण दिवपाक जाय. त्या खातीर एकूच निर्णय आमच्या जिविताचो हांव पेश करता. जाता तितले नमांगरी म्हणटा. नमांगरीपणांतली सारवार पद्दतीच्या कुटुंबाक पद्दस्तां आसल्या गोंयकाराक भुरगीं शाळेक वेता पण मोटरसायकल चलयतना एक तरी नमांगरी करून आख्खें वर्स म्हजें जिवीत सैन्याच्या हातांत घातलो. बाबा तें आमकां आवय दिल्या. ह्यावूय आमचें जिवीत ह्यावयच्या हातांत म्हजें आत्मिक जिवीत हें वर्स सांबाळटा. कितें करप माय म्हज्या हातांत घालता. म्हजे पोरचेचेर आनी म्हज्या आत्मिक जिविताचेर मायेच्या पुता लागीं लागून आशिर्वाद म्हाका खावप. हें मागता मागीर शिवानी क्रिस्तांच्या सुंदरवी. उगते हात नव्या वर्सांत आमी भितर सरल्यात. आमकां हे वर्स कितें हाडटलें, कसलें नवेपण येतलें, सूख दूख हें सगळें देवाक ठावलें. त्या उक्त्या हाताक वरवीं आमी सदांच देवाक वाखाणून आनी ह्या हाता वरवीं आमचे जिविताची आमी समर्पण करून आनी आमच्या उक्त्या हाताक देवाक घालता ती वासांनी आनी आमी मोगान स्विकारून त्या उक्त्या हाताक बराबर आमच्या वटेन बापाक ओपुया. कुलीस आनी देसाचें मन आमकां दोन एकल्या कुलीस आसात आनी ते म्हणून जाता तितलेय जोड
आसात पूण ते पळोवन आमकां बोल आसना. त्या वेळार पेसाच्या पावलां मदीं आमकां हें खरीच करून तुमकां फावो जाता. तो सदांच आमी पेसाच्या पावलें पळोवन आनी आमच्या वर्साक आनी चोरी करून आमकां आदार मागून हो पयस आनी पेसाचें पण बापाक दवरता. उंडो आनी सोरो दोरेली पिसाचे वेळी मदीं हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा वागतान बदलता. आमच्या बापाटा मदीं जेजूचे आसने आमी भोगू. बापाटाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळयू आनी मोगान ताका आमच्या काळजांनी शेवूं. हो उंडो आनी सोरो आमच्या जिवितान मोसरून ती दानां यादिकाच्या हातान बाळगुया. दाना तोळ्याचे वेळार आमी गीत घेवया. C35, page number 43. C35, page number 43. Pode bawa poin dalam sebuah jawaban matos ni sama. Dewa untuk sebenarnya persis soalnya susu korban, antus sejawat kau bagi dewa manusia bahwa simpul kesulitan, kami satu-satu sebelum jiwa itu sebagian itu fisika. तो शेवटचा कॉल पण आम्ही मागता हे मागता शकता जेची नावी सो दिस फॉर तुझी सोफी आसू तुझे सोफी आसू जीवन सपारुया आम्ही सोने सोना दायुगाला सोने वाकी वासुया उरशामी गोरुपाओ सो दिस फॉर गोरुपाओ सो वेला संस्थान देवा Soal dan besar amca sebagai amkali masuk papo. Okai itu amca pada so. Dewa semai sari ini angka mereka teman kota. Eka tentang bahasa Sanskrit pergolkan. Apa angka mencuri sama bulan ekorke. Cekda seperti awal sari. Alwasok sonsra panggilo. Jadi sejauh angka awal salo. Tapi si jauh. Alsoki sosok terbuat soal moima kata. Kanci sangat amci tadi dulu, ananda amci suki naikam. Oh,
या पवित्र आत्म्यात येणे कोणी करू लागता जाऊ द्या आमचे क्रिस्ताची खूप आनंद पावतो आपले सुशील कोसवास सुदेश आदि करलो घेतो तुला दिवासून तो होतो कपशिसान लो आणि म्हणे ओ तुम्ही समस्या आणि काय ई मोशितो तुमची बसवून समोर तुमची तो ईश्वरी जो सरकार से तो गलोबियान के वास्तव क्या बचिस्तान में आत्मने तुम्ही समस्या बनाने गया इमोशनल ब्लॉक दशिकास नोबिया अंसांसनी परशिरोवा पाकशी बॉक्सर मेरेशा तुमचे वास्तव असले तुमचे वास्तव ते वावरी इमोशनल प्रसन्न करा आपकी तुमचे दस्तावेज पवित्र सुरेश बरासो आणि फ्रांसिस आमच्या बाकी बाबा क्लिक आमच्या कोणी बाबा आणि सोफिया यात्री की वार्ता बरोबर की आपली बाबा पडे आमच्या बाकी बाबा लागली कॉन्फरन्स साठी मला आमचे गोंच्या दोन दिसवा अजून पेटले आणि त्याला कोणी बाबा मागे त्या गावांची बाकी बाबा जी हा थोडा असं खाली der Wort der Wahl gesamt die dann wir den Wort der Klage der nächsten Tage der Wort der Klage den Wahl gesamt haben wir alles verantwortlich und auch schon mal so was zum Lernen dann schon was der Gawan Chepal die Wahl der Wahl der Wahl
Kalau disangkut nama Maria, Sebab imam suka orang hormati bahwa sanjaya sebagai Kristen, ya kamu sih yang beri suara orang ini, boleh semua orang berasa pemanah kubur tahu canggul orang ini, ada bapak, ada manusia yang boleh dengan sejalan sejalan berusaha, jika kamu sih dulu ya masuk kamu dulu mandi boleh untuk dilakukan dan manusia dengan soal cinta karena आज सभी मेरा श्रेष्ठा के बोर्ड से को अवार्ड बंद करो को आवाज समय सांची या कोई विषय के बारे में आज आप अवार्ड के समय का पता लगाने के लिए सोकर स्कूल अवार्ड तो अवार्ड और जिस तरह से था कोई गाड़ी पढ़ने के संचार का वार के संदर्भ का प्रेजेंट पोजीशन में मैं बहुत स्वागत करते हैं तो विशेष का क्लास को बोलता था कि अगर बिल्डिंग के समाधान ढूंढना है karena शांति को ढूंढना तो विशेष कंट्रोल बहुत दुनिया के समाधि कर सभा मंत्र नवे गौरव या और सरकार समाधि कांसे या मुझे बहुत सवाल तो जाना सरस वाक्य सवाल हम जन्म की वर्षा प्रपंच के शास्त्र करता है का मतलब है मुझे सवाल है हम शास्त्र करते हैं प्राइवेट सर्वर को सिखाना है तो शास्त्र को का सीरीज का सीरीज सवाल है का मतलब की कमान शिक्षा पारसा या वर्षा भविष्य भविष्य का प्रीवियस होता medicine dokter, engineering dokter, fisika dokter, so much organisasi dokter, permakan yang pasco, dalam segi organisasi dokter, anda yang makan, anda yang jual sangat sekoti berisi, bagi dokter, seluruh dokter, bagi sebab orang itu, mati dalam biaya yang ramai, warga interes, warga sebagai orang bangsa, bagi prasisi syariat, mana parah, berjalan sekali. Instead of those senses not on the right. God is not to win about on the whole, to this Krishna Buddha. Ya Jesus Sata, Ya Jesus Mani, Holy God, Meshach, Koratu, Sorbo Vira Kama, Sorbo Togani Goigo Tuga, Sasna Sasna Ya bahwasanya sekaligus posisi paling catat. Wajiban oleh sangat mahal antara lagi government 365 days पेश करा था बाइक को स्वतंत्र दमान करेगा फिटनेस मान आपका योग मान करेगा तो रोज को करेगा उसमें शादी मान sangat ada जब आओ होगा एक आचार्य चिंता कोई आचार्य चिंता जब घोषणा चित्रे चिंता या उसका कोई मायने के sangat ada bilang apa हम जीवित बाबा संगत करो पेश के बाद में बाबा को हम सब बाबा से शिक्षा शिक्षा को विस्तार शिक्षा संस्कार शिक्षी संस्कार से ज्यादा शिक्षा संस्कार हम सब संस्कार का संस्कार भी अनेक चीज को जानने संस्कार शिक्षा संस्कार का मतलब अनेक बात है तो जो मतलब अनेक के मतलब सब पर आते हैं dari kehidupan sosial bagi pikir bahwa kita sama jadi kita ada yang sesuatu juga sesuatu yang bawa sama kita terang kesalahan ini soal patut sesuai ada soal apa dalam ini pada kita ada soal itu yang bawa sebenarnya kristal itu boleh kita शांत और दाम शांत करना आप जब आपने से मैं मुझे कोई भी सुविधा बढ़ती इसका आज जो कुछ का शांति आप इसका बावरदान बाबा सुमना and solve together obi the telephone sabar shena ana sol to ikai sasna chance sangu visham sata tumche sabya so tumche sabya so sanchen visham te ka ayo sa
Sobie Chrysta przyjęli Waszego Baba przyjęli portfele wysoka, trzymane wysąca świętych. I przy pokoju to ten sok, który można pamiętać. A sok walki makanya. A stan sok nie parta dalati. A czy żyło jego sru kenas kino. So पुलिस सरो वाला अच्छे पुलिस चौक है आपको मैं शुरुआती नहीं बोल के दिया तो पुलिस सरो बहुत शुरुआती सो एनोए वर्षा अब या विषय संगता अब इस संगता इबाद तो आपका जैसे बहुत पड़ता है बावट का जिस मनुष्यों का तो सब कुछ सुधारी Krista się dogodzi, Krista się Amen. Jesus आमच्या वाचनाची शिकवताना आम्ही घेऊया 347 पेज नंबर 75 347 पेज नंबर 75
Kasih Dewan Putra Saudara, Ibu Sri Doi Anggeta, Kawan Kristus, Obiswa dan Main Mahaka, Kristus, ini Kris yang ada sama-sama. Kita kos yang tujuh, uji main ada sana. Makanya Kris itu sana, ada Kris di sana, ada orang. Software saya semua sana.
Firavia, Pravia, Surveswara, Amtumova, Takusra Baba, Bhagyan Salam, Sankwa Malik, Shakuta Shahu, आणि भविष्यवेशी माता म्हणून आम्ही पासतात आणि या तुझ्या परदेशात परिवासू सगळीच्या जीवनात संपसान आम्ही आता मांडले घेतला जेवण आमकां सासणीटा उकावशी करून आम्ही मागता हे मागता पुता शिरशे लावी बसली During this new year, I resolved to begin a new life. I do not know what will happen to me during this year, but I bound myself and tied to you, my Lord, and my aspirations and all my affections will be for you. I feel so big, dear Jesus, but with your help, I hope and resolve to live a different life, that life closer to you. Saint Gemma Kalkan. Boros susuat ko talablo college video mga siput pagi. Ano ko yung oras naman yung lahat ng gawin? Lumajin siya ang jatan sila. Diwasin awin desa sa mga si niya kurun sabi pa natin si kabasalat natin desa sa mga niya ke boros may jatan niya ang babasa kita jatan natin. Ami sukri oskot Yesus masuk masih kodai masih sana. Ya walau sama sok ya berpikir masih waktu jauh masih mana. Aisyah misalnya mandor hotel ya ketikisa atau mana yang diubah itu mentah, bayar diubah itu mentah, kompra bau mana diubah itu mentah. Demi yang bisa sedikit mana itu, gunakan santam diubah itu. Paling sokari menurut Ais sokari. 20 वाजता मसाला या 9 वाजता 5:30 ते 6:30 दो दिवसा उपवी संस्कार मागणी होते आश्रय कपडा पाले आई सांची आई सकाळी 100 दिवसा पवित्र और असते सौदी मशीन 640 तेज होते या समाना दो जिल्ह्यात विज्ञानची पुण्यात गेलेल्या विज्ञान त्यामध्ये नाका 4 तारखे 4 वाजता अंगा सोड कपडा Popowi संस्कार तुका एक और मागणी असते अवबाई आणि गुडग्यानी केटिकिस्तानी आणि आम्ही वाटत घेऊया 4 वाजता मागीर 5 मे पयलो शुक्रार या शुक्रार पिडेस्तान तुम्ही आसा 9 वाजता आणि सकाळी 6 ते 6:30 पोपोवी संस्कार तुका पावतेलो मागीर 20 9 वाजता तुम्ही आणि सांची 4 वाजता पहिलो तुम्ही घेतलेल्या मायपाय भुरग्यांक कॉम्पिटिशन पुरसां आसतली आता पुरसां आसतली त्या पुरसां सगळीं मांड घेवचो आनी पुरसां जातकच चाव केक आसतलो इनामां जिखल्यात ताका भुरग्यांक आमी प्रायज दिल्या आनी बायबल हावस आसतली म्हणटकच वेळ काडून रावचो फाटीं आमी एका विश करचें आनी पोरगी तुमची वर्साची सैमाची आकार करून जिल्ह्याच्या संघातला संस्कार आम्ही आता आशीर्वाद देतोच उत्सवात मागले एकूच सोर्स म्हणजे की आमची माय म्हज्या संघात आसा आनी आख्या वर्सा तिच्या संघात एक 20 आमी सारकेल्या म्हज्या संघात कितें सुना उत्सवात मागले सोपी कितें मागले सर्वीस कोण तुमची सभे आशीर्वाद घेवन तुमचे तोखले पावया Deus sopra nesse sol, do capítulo primero, por आशीर्वाद दिवं आणि सगळ्या वर्सा सोड वायटांत तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं तोच देव तुमचो बाबाळ कितें करून तुमचो बोरवासो सुदारून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोस्तिकाय वाडल्या ते भगवान पेटोवन तोच देव तुमची काम आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवन तुमच्या मागण्यांक सदांच काम दिवं आनी सासऱ्याची काक तुमकां पावोवं आणि सोर्ग वेदात देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा या कपेला गोपनीचे सगळे स्मरण सोमल्या अवशेषण सत्रांचे भुरग्यांचे कोणत्याही प्रेसन शपाळशनांचे वावरगली पॉलिटिक्सान घालपाक दिवसे कोणीशी बरोबर आसपावनाचे आमच्या वावरगलीचे या गावातली भुरगीं शिकोवपाक भायर आसात तांचे ते शिकपाचे या गांवचे गोंयभरचे कपेलाचे आनी गांवचे आशीर्वाद घालून नवे वर्स सुरवात दितात
Jika sangat saya masa sangat biasa semangatnya ekibisio dan spesialis anual angkatan. Ini dia. Terus kami terus sama-sama bertolong nanti saat sudah kami jumpa lagi.
Dios, y Cristo gozoso, amoroso, nuestro Padre, que tenemos la invitación, vos como que operario conmigo, amor de la corazón, a vos solo tiempo de si la cosa amorosa de vos, solucionar nuestras santas. Itu sangat kami akan Kamu sangat berasa kau juga semata kami sangat maka sebelum sampai pada sebelum mari kau doa sampai ke sama dengan saja. Jesus sangat menyebabkan Jesus sangat posisi sangat tinggi. Ada body kita sangat Jesus ambil sangat. Bapak tak ikut orang yang berdosa sangat. Dan saya kota awal terbawa Yesus dalam mana itu di pasal ini sangat awal sangat begitu. Karena saat itu misalnya lagi, jadi yang sesuatu yang buruk yang positif, bagaimana ada sangat bodoh, bagaimana ada sangat sediman, apa yang seperti yang proses sangat total, tapi tidak semangat. Ini semua diberi kami beritahu mereka, kami semua pun berkata yuk Euro semakin rata, kita dapat akan dikatakan pada jenis pada sana. Karena board kita itu dengan board. Anggota kita harus sesuatu sebenarnya. Untuk ekonomi sesuatu terus. Oh
Cristo,